Right, atongeria baki marake mirai babudite cooperative viraba kuwa nende kaguna murimi wa mirana kinyakwagirithia urimi baki marake bakiwa nende ni mwaya ntaire irabethirite baichwa kenda gutigira urimi baki marake nende butiwetana mbere kwinama obura ntukuiwetana mbere arimi baingi kinya nende bambirite kugarukira urimi bwimera bingi na batongeria bakioneka gutentaira nende yantwire yonekete ukiria kimera kemira twenda wiko nende kumakiowe murimi omira kidira nende cooperative ikedira itedira kia kimera udonde kibo cooperative bwatethia kimera kemira no idre wetu tumaira moni yaku na tukeda tukithoma yamwe moni yaku era twitana mbere na ndeto chieto rubweru ari indi mbere yara twikirite rito kindeto chaweru daithatu Yara tukudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mwari wa miaka 19 ukurukira uturo bobo mukumania na mucherere yokie Gavana Njoki kolota siasa baraba kumeneri otongeria bokie Kampuni ya Roy ya Mewas kuni ya nende maguri ya Roy na tokurata gichunchi kembere kerono ramwanya o keuridine Moneto madidi ya oroberuare ni Purity Richard na Ngeto Phineas. Imana, tude tukatana era mwanka mudeno kitiro kyula wa nyumendeto. Inyakwe na kalono ndeto chero de datu ikambiria da ichochungwa. Bunge ya kaunti ya Meru ni kulukitia mieswande ilimo da nyueruare yogo tigira dirikare ya kaunti ya Meru ni kunenkira gwechi onde chege munisipa kirimbo ya munisipa kenani ndiyo mbakurita ngwebwa ya na kinya kuria rangido mionda kwa gire ya mianka ya nterecho riri mwankeni ya nyambe ni isiolo na Samburu. Musanda mbere yotongireto ni MCA kinyomuna na yueli mwende idile. Na kaunti ya Assembly Meru nombite kuthwekero kemiswanda iri musana jwa mbere nije kunyiro tongere bathirikari ya kaunti ya Meru kutigira ati ni kwa municipal board menya jonde njaja baterie nikenda bomba gwitangugi bwega ngugi ni bati kuthinga to imbesa twaeja na ngugira tukwejana ki municipality kae wa mbecha ikae wa mainya ikomba kulitera antu betu ngugi lakini mwangatha iji gute municipality jwajwe within Meru county jo kulita ngugi na iromba retu narwa tugukurukia motion jo kuria thirikari county government ya Meru imbe ku release functions through the department ya land nikenda municipalities kietu ikaomba cooperation itura luzere mbecha nyingi kuma ki World Bank na tutakwenda trend hiyo itau tonto kinyarira ringi twari mbwa pengine thina na thirikari rere o Meru na ebera twari na thina no tubakwithirwa batendaga ku delegate functions ke bodies oira thirikari ikirietete gisheria kuringana na MC baba baugite nandi Meru tumba kwa city ukathuthwa mainya jonde etana nkira mbodi municipal arinya bakomba kwa grithia mandu jage kuthura ni ogoti nkuruki woje bora revenue mbecha che municipality ya Mutindwa yes ngugi turenda kunengera municipality board no account yonde revenue board account eroja 380 million per year na municipality jo Mutindwa kulingana na bondi yeku ibakuwa baka ya autonomy mwaka juma bakioza between 800 million to 1 billion ne atirira World Bank na other financiers bakweja baka take stock ya municipalities kenda baeja na mbecha iri bati kulitera antu ngugi ibakweja bakethera municipality eje te kulita ngugi na mbecha ikaura nyingi muno mwangatha iji itotete more than $500 million Meru ni kubangwa ithwa e city indi timenya kuthwa e city itibangite municipalities ire within Meru county ithwe rungi bwega musonda jwejiri imandu jege kuthima mwanka ndo Isiro na Samburu nkorokieka ngirie mona 50 giriba kugena ndi andi bambite kujukia na kuigitira munda untu property bati na ndo na kithaki tawa Nyambene Nyambene National Reserve
kithaka 640 square kilometers kana 158,000 acres ira china Rwanda na below the Isiolo Mondagasi Road nara itipio na ikiambirite kwa encroach ne andu bakuma site ya Isiolo Turkana Bayori now na kithaka kira ikiamero so ibonto tukwenda tubethirwa reserve na tumenya kithaka yetu na akiuchokera nondo ikiangaseture the year 2000 na kitaje land use bandu no kiamero na ibara bende ne ya conservancy ira bakaumbe kuengwa kisheria na baraba waete miunda ina titles probably illegally niyo ikaumbe kuthia tano niyo through the county non to county niyo custodian ya kithaka kia community kana kiantu kana iraita wa public land. We think as the assembly na the executive tuone ura kithaka kiu atethwa kumania mantu erario kithoi kuthimira antu betu bathimirwe na kithoi kuria njire ngire yatuma kithaka kira kithwa kisif tuswe kenda antu betu bakethwa baitethwa that region na ithwa ina so kigetu kia Meru nigetu na gutiro kia twika kia ina other community. Muthuri Muriuki, Waru TV, Mutiriro Kangangi. Mwere miaka 19 kuma Buthuguchi Central na rietu Abigail Kendi nethirite nende ya kulukira utoro womu kuma mwaka ya 2020 ya kumenya achero na nyumba cha mwana yele na chomba uterus na kinyanjira ya kwero mwana niyo cervix yele kongela kironda chumbe mpyo ye kene ndira ya mbireti ya kwithira ikireta thina ni mwake achari ba mwana ibaringe kite na kuliongano chibitari mwanya kenda kona utethio indi ni kuthinjwa athinji maita mwanja kenda chokanirio turubu kiontobra mwankira thaibuta chiara matunda daitari na mutumite nende idiana araba ina wirigiro akaomba kwithira akiona utethio njenende kirombo utethio kenda bomba wingia ontubona kinyotetheria mwana witana mbere na utoro ya withire na kinyochokera mathomone harabuthitie KCSE mwaka muthiri na kona grade ya B+ mutugi kare na ripoti ni Abigail Kendi mwana wokoro wa miaka 19 kuma wandini ya Buthuguchi Central ura withirite na thina endito yogima ba mwiri thina iria yonekanire mwankene jwa 2020 arambiririe kwajajwa mwana gutaika gukwingi na kuremera gwita gwitethia kinya kithira na kunywa na kuria na murimo jujwethira jugita na mbere kwimba ngino Kendi ariuga gute chibitari bataneta ja Meru na kinya umea Meru na muthiene kya kumakania ariuga ndire Kendi aringirwe mbishonekania ari na njere chochiari nyumba ya mwana jere na chonde chiri na ichunche biacho kuntubura betire na mbere gututira bona kethire moyethire kiritwa na kiuga gatabate nekau Kendi nethirite kithinjo maita mugwanja na monkira na ndi guti utethio banona ni untu muthiene kinya ciariba betikiritie thiragitwa gichunje kimwe baliuga daktari aberire atumba gwitwa rio munini gitumi kiria kuga no kwithire mwene agutetheria ingi na nandi mwankira thaiji mwana uju akariu ati no gite na bandu agikurukagira kagita komo gwitethia aria atumagira ndawa ciagoro kenda geta jenene na gutumira katheta kenda komba kwithire kimutethiria kumagana nandi ya kumenya Kendi ari no kurubu ati onaga geni bawe bamweri kinya ketha ni kwithagira kurira ndariri igagua. So hadi sai kutoka hiyo siku tulikuwa huko mapupu yaiku inatoka tulitumana ndawa bandu ikakuja nyatha ya tikariti chuvemwe ndo akunywa ndawa hiyo ikijite for 2 days hata jana ikukuja leo ikukuja last week ilikuja mara moja na bandu kukula na kula na ndiwirigiro bwa mwana uju Kenda agatethekabwa na agachoka gwitithia kithomo kiawe na mbere ale agwatire grade ya B+ kiri kigero ya KCSE athithirite kigero kiawe chibitari ni gwita India guchotungata ba mwiri no are aturi na ntura eji yao bethire bakibatetheria maita jathatu na ndi kiri kuthambecha cha kwithira bakibaikia chibitari na nandi bobari ugani utethio bakuromba ntu bawendi wega withira bagitonyera gatigati kenda bakomba kuonokia mwana uju na rifaro nyingi uijere cha India
but tutomba kuruta njuu ya finances. Na ndikendi wajanja nethirite akiandika yukura wekinya kethira atiromba kuriprinti ariuga andikite mono mathina jaria ethirite ikurukira kirugendo rwa mbajua arina moroto jwa yukura weni kwa antu bonthe kumiriria mathinene jaria bagukurukira. Mtu yoyote ataweza anisaidia kuipublish hiyo kitabu. Kuma gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripoti randito cia weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare. Agero kuna atungeria bakimera kemirani beyete amwana kubuya cooperative ntera mwanya chori mibwaki miraki atungira babari wene ndinjire moya guchira miranta era bakyongela cooperative kedira itedera kya kona machiara ena umidio Brian Kimadi nandatoi ni nyuma ya kimera kwithirwa gikurukira mathina ja maingi na ndi anene baikundi mwanya ni baikinyite mikindori kwaria na arimi nteleu na kwendekitha gitumi gia kwija amwe tegita ringi tomba kwitha tukiaria lugha emwe kegita ria kinyeria twambiria kwatanira no tubatu tutuire na andwa na kwithera twina ciama bingi watwika twiruira kiama kinyotithio tukona kibio ciama bia mira endre gita ria kinya thai twa unite o mirango growing zone sub county cionthe ira tu ya miranda net ya Meru county ikiumia kicha kinyanto amo kwatanira through Meru Farmers Cooperative Society kuruki bakigweta mawega jaraja kaumania na ngwataniro iu amona kweberia thina ira cirio na gutethia murimi wa mira kinya nkuruki benefit ya iriku county government rera tambure mira ne gwethe sheria together atwe na mantu amaingi muno tugwenda ki thirikari ya county na kinya national na twe demand ya comparative kenda into bira bitukinyira yonto mirimo ekwa cia mira ila bibi kworera kuma nthe bia cia ndawa twethire twina pawe kuwe takibara bwethia bandawa through county bature andawa ira tukatethuka miambere turaika arimi nthi batu atwika biashara na mbibo ba mbere kuthai kiama kikuraia arimi bonthe anto amwe kuma batigania Igembe North, Igembe Central, Igembe North, Igembe South. Kwija amwe guku gukirigira kinya gutegera thina cia ndawa ira cigukuria kimera kia mira. Thina nene ni ndawa itugaira nikenda through cooperative tukona ndawa ira itikiritwe ni KEMRI kenda tumia scientifically tukawera mira nikenda nyeta nthi cia America kwingawa no tutukatha tutina cooperative nya kaunti ingi yakachigura mira na ira kaunti ndawa tibingi ukabarega kuwa na iromba riao arimi bathukire itagaria rina njira ya ngwataniro no ni nkurombe ndri itwithire twina urumwe tuthikanire na ria tugeta watu atwika itukumba wita kuthikanira na tukomba wita kuthikira yara tukwirwa ni atongoria betu ugeta na imenti tucindi twajindinya na rimba igwaci so cooperative no ya tutethia ande nkuromba rimbeto banatigania twithire tu cooperative nikenda cooperative we ithire nie kwariria murimi na murimi nwe socio kila kitu ya sheria ekanjiriria okia kweria kunjita patapa hapo kiwa mira agiteta buanga mirete sheria utento ge sheria ati mire na sheria ni anto bakwenda ciigira sheria cio kenda manto yo yeta bubwega ke report la Weru TV kumatigania mbita Brian Kimadi ageno ku ne kana ni kumira kinda tune ndi aran kwedra ngi kuri kana kia kyo kyo to robo erua tukwenda wikwa ugebo kunendi bwegie cooperative view aroto kuri hito donde kibo cooperative bwate dia kamera donde kibo cooperative bwate dia kamera no edro tumera maoni akuna tukathoma yo roto itana mbere nande to chetu Angero kuna singabana wa county edrakani thimo do minjoki na tareti ati ba mo MCAs county ni bambere ndonu yaba kidwa na kenende kumeneria kana kumeneria tongira boke bwatbatedia okuragia siasa ikionika kolo tatongira barani ndia kwa kinyibaremi utungatira karinjoki ediriti akiara kia ya kiruguria wikiri wa city skandeni ya chibitare ya Marimanti level 4 kenda kwa giridio tungata Omondi ngavana Muthomi Njuki ni ariungite ntereji Tharaka cibitari ya level 4 Marimanti aria akuruguraga wambiriria wa wakirwa CT scan cibitari ino CT scan iria augite kethwa igikirwa na into cionde kuretwa mbere ya mieri 3 ithira iria igatethereria antu kurigiria ngendo indaja bagiswa utungata wayo Kanithi county itirwe iri mwe peke yake thini wa Chuka
ukathi cibitari ciingi maybe Meru ukapata ukenda ni cibitari imwe wathi Embu upata ni hospitali moja. Turaugire this time ni tuenda all our level 4 hospitals chitwe sina TC scan kenda enyivia safari ya tometo kuthi kuracha kuthi kuthimwa CT scan. Njoki ni augite cibitari ino ni ithagwo ijurite muno nena mubango wa gutwikithia cibitari agatunga level 4 kenda kuthiria musukumano uria kwithwo kionekana. Is the only level 4 in the whole of Tharaka constituency area in a functional equipment. Ila ciengi thirukite imbi cingi ni dwarf. Na cibitari tukumeka gatumikana ntuma Kitui, gatumikana ntuma kuria Maua. Ku turaugire between now na December ni gwitikiria na twina mibango na tumeweka pesa ya gukiriria cibitari yetu ya gatunga anayetwike level 4. Njoki ni atharikirite MCs baria bakurwa nawe aria augite ni batigire kwira mateta maekari wira wao ni kuthiuruka bakiuga gati kuruta wira enda bathurwo bagitumagira rietwa riae. Ni mashimo, ni malengo na mimi sipitagi barabara. Sasa muthomi Njoki mimi ningejua aje? Ninataka kumanya ntikwenda kuendelea nyuma. Wale wanafaa kuniambia wameamua kupiga siasa. Ati kenda mona gitino mborire muthomi wa Njoki. Na ntuma Tharaka constituency mutigatuika ntuma kupena gua. Ati mundu kulipa mutongoria niwe famous. Kulole ulomba kwa mandero nataka na gusturu agastuka kanenganira. Endo rute muthomi wa Njoki. Ni na muda gute muntu ntisa. Ukenda kundomba ndomba na njirere yagirire tia kundomba na vitisho nundu naye gutigwo kambira. Baria bakuromba iteje MCs ni bameneretie MC wa Marimanti Kennedy Kamunyo bakiuga athurirwa thama Marimanti wera wae ni kuthia kiuga Gaburi Njoki ati kuruta wira. Tatieta tire MCA Your Excellency kanga achokeria bamuthiri karangi ngatho bena bamweti mono no ntigo bakwira ngagatuma nto akamenya gokari. Joto athurire MCA wetu gavana na kora kirakanya kuthima mitungu. Tubachiacha bethi na bathurwa. Na tukathurwa ukirara Marimanti wareke kuthurwa wakombora yomba mitungu kana chuka kwe muroge. Setani farani. Muntore mwera proboxi home. Niorire Kamunyoerite Njoki baria kugendania nabo kaba kumuthari twara Elisa wantereja Tharaka ethwa gicokera Tharaka kurutira antu wira. Your Excellency, let me as a friend, let me advise you for free. Let me advise you for free. Kira kiga goteithia nontu nkwigwa baraba aria ndaigu bauga kwenda kitigia senator. Kira kiga goteithia ikoremera antu aba Marimanti ward na Tharaka kwa ujumla nontu bunyonti gakwenie. Tharaka nentenderu. Tharaka constituency akinyonti kwenia nentenderu. Reportera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Mpithukiro cia maithando anda cia nyambene na bore ni twekete kironda kia nkoye kwa kaita nende arithi baingi baitia wana banja cia mwiri na kinyoru na gutandithia ciao na kinyendo bao kaita kwa kagita. Arithi baba kioneka nende kutheta na kubuithia maandamano kenda thirikari betikana kuboria kironda ke. Murigetwa ndeto John Diga na tingatirete rugonoro na kumenya njara thirikari untono biukire utethia kore arithi bana kinya kwengarama cio kutiwa nindiria cio kirige chunche kembere kiaronoro mwanya. Umania na kinyamara giki kia wambabu bwandithia ntere chenyambene amona kinyaburi ibutemete kinyabaingi batigwa barinkia mukeu migi yao yetiwa itone bakurutha ana watuika kinyibare miri kuthoma buru nontu batie bonge bakurutha ende ya woni ng'ombe jakwa jaetere 74 radi wa maskini ana bate thomi ibere chokora ibere bangi no icho baunya kurika na tuko bochamanyo kandrebene woni ndeka yuyu ng'ombe ira etadhainya ndireya ndera thirikari ario ng'ombe igweta ndero mama wowo kari okawato ng'ombe ciakwa icietere kwanja nogao na ng'ombe cietere thaa 3 na ndagika 16 ndakarinde nyumba ogau antu bareja bararuurira ng'ombe cireta begwita nabio ote atwera thirikari yaombere kwoja
batu itombere gwita mobisi na gwatuika inyote mobisi tukumba gwita ya manene no tukatu gwita inya tukarigerua na araba mabarithi baratwaranirite nabo bakuga bayiritwe ng'ombe magana na magana na bange nabo ira bayiritwe ikinya inkai watuika kinya baremirwe ikuthi mbere kana nyuma batiwa baturanirite indi nerenge bakinyeta na maguru ndenana ni bamo batathire thukuru na kinya bathiria thukuru no tubanga mbegu utebu mbombete witethia nontu kabisa ndatiro ndio mutheri ndio ankwira thirikari ni uria bora ya mbwetheria nontu ni wete ate ne pwe tokaria mwananchi na ngwechi awe na ndailela kinya ngambire yo choka ru arenge cha chokera mpataro ira cha chokere cha choka ngambe omuntu akiona yeke aitanio lakini ni ote kwa ndonere nainda ikirere atu tuyi tukathira aso woni ende bukaile lokuru boko ibo miaka yate ndina na baita university ndina na ba secondary nteko membi kaba ikiabo no ndatiro ndo mutheri wegwile kutegera kuntu kwetu tutekawa tutemayani tengame wetu watu no ngambe woyu na cio ti wita na thirikari no ndone thirikari wita achuni imanto megenie na kwiyero ndethia kimaitha mamethirito magitemantamete ino inde kinya bamwe ibatigito nendo bao bati turanto ba tigania east kana mudhara katwena keba mno ntu ndene mwaka yo ituluse tanto abangi mno wondre umwe mwathiriwa tariki 5 mweri wa 3 mtu mo barabara ba KPR kawe mweti Obasanjo ni my brother na umbere kurawa na rengi o mweri uyu wa 3 illustrated 2 of my cousins which means bado as a family itullucate antu bathatu na kemantu ya yombe utebu thirikari ya ua na utebu etwitira kinya polo tiyo bareta ndene ya muchiu bate nyo tuwatirya mantu ya kuthika antu ba twatala baba kwite meri 3 na antu yana na 20 bagwite meri 3 na antu na 20 na ngambe ya eta kuma 23 ta ngambe 15 kuma antu atalika ya itugwenda lot of justice kiripotera ndo cia weru kirugono ruro mwanya ukia urithine mbitagwa John Vega no nikumira tukutatufiona kanya kakunoka indi tuchokera tukithatuchokera na rono rwegie kamiti ya mbunge araithirite kiunga mone ndi arimu anene ba chukuru mwanya chia oritani bwarimo kana Teachers College ekinya mataro ya bombite kwithira baiba ya irono tukithatukichokera runyume kaita kate kuraya Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita tiambi no uteko chenjia mutwajaga irio bitego tutethia niki hai tokurega ng'ombe ciakwa iciraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagwa na guchenga iko chenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu wa irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithitu na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboko ba mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories. From determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table.
Wana ntubakudurete tena mbere khwatanira na batu tuchokerane ati nende mukari odene ndio tumaira rwero mewas atidira kire ngarama ine ya rwera kambuni ya mewas ya rwera dirite kende kithakyo kabere bone nyuma ya gambo kunyokoti akani nende pakire kana ngarama ira ya dirite igikairwa akari ontobo akidi Joel Buri ugite bone ndende kwonto batire nende mbere wado bwidira bwe kuruka kwa mwingio kamenyidona yukawa kanyaka kurita monio ni kwendura ni teriboti. Kampuni ya Rui ya Mewas nendi ni tikiriti gutigana na maguri ya redirite kitumira kia meru ya Rui redirite kuluka kwana kwea na kire customers bao maguri ya rayone kire kunyeli aba ingi batumiri baru ya Mewas bukyombeka nyuma ya kinyamuinge kwandamana na iromba ryo ikokoti bakendekethia ontobo uteanilwa rwithitia koro yonda tutumba iruchokora turareaga narakara kongerwa rwithira rwongeri kantu kanini akiariontobo wakili Joel Buria augite kieni kionaniria atinende kairi kutioneka mawatho ya ukuluka mukenya atiambite kumenyethwa na kwaranirwe nwekendaya na maoni yake kiribara ba in government national government na county government kuhakikisha mwananchi egita ronde na kwa involved kugeta egita kwithirwa na ndi mwananchi sauti yete kuigika kana kwithirwa public participation ikathithwa kairi mwananchi atumiritwe kana orua eja na maoni jawe ketha ruyuru rubatere kuongerwa kana rutauro so to our representatives next time iromba retu is a public participation chetanwa ireni antu ibaumire Buria akiwa nende Antoni baronekete kwinyele kabu kadha akendekethia mawatho mbere yethira ikuluka kwa mwingi yukethira ywetarra kwa oyakonie so let's follow the law, let's follow the process irega atethia mwananchi tukenda kwinyiria mwananchi especially gitare kuna mantu jainyiriti antu through inya economic times iratori tarite kampuni ya Rui ya Mewas weka ikaro na tumiri barwiro kenda nende bethira baikara na iria na kithira witithia maguri ya Rui yethira itakia mpala na tene chunje kinene orimwe Mewas neja engage wananchi na antu ibaranirie antu betekanirie bakiuga kethe kuongera ni ongero 20% egita ya kaora gradually within the time monka gitarare gakinya baigwa bagwa achieve based on the services nya iranto bakona kumake company yetu augete manto yegi mwingi kwirwa abakurera ndure nkuruki ya milioni manana na ira chedrite ikyuka kwa kenda waka wasiwa reja augete boni onto botibatire nonto monkira thayo tisi wa rage irio irandure utukwirwa 840 million ritubatere kuja ke mwananchi nonto turirwa tukerwa irandure urore ku rikuongera ruje but gutesi wa rage system irio in Meru County especially aja Meru town kutithwa kuna siwa system igwitanguge ugataka kuma mugutano all the way monkande eba town utesi wa system ithero area function awite kithira kwira ndori ethire rekiuka kwa ritebatire kwithira rikire awano ntumbeche unendi itekoneka nara kukongwa chethire igita na ndeke aja guthoera ndori ajukitwe 2017 ni kumaanisha kuma 2017 utesi wage system ethithwa it would be very sad ko imagine ko yanto be in power thai batwire baije ko na irando jareu deja kwirwa na ndari kuikirwa ke mwananchi 10 years later iro mwananchi akwirwa 2026 that is 9 years later iro mwananchi akwirwa ari irando ria gintu gitathithika ukurukira kamiti ya bunge nene ya public investment ya gutega kithomo na mangabana nene dirite kura ke chukuru ya rimo ya Meru na igojine ndi kuthiatira watho bura bwithirite burio bakwanania wandikani ndene ya chukuru chio nkuruki mwarimu munene wa chukuru ya Meru Teachers Training College nedirite kuluka irakaita kaumo kamiti nende ikenda kumenya utumiri bombecha kire mirandi mwanya Kamiti ya bunge nene ya gusunkono tumiribwa kina kirima skuru mathirikari muna itengo nkurani ja thirikari nene leo ni oletie skuru ja kuthomithia arimu kaunti ya Meru ilo skuru ya arimu ya Igoji na ile ya Meru TTC kuthingatira watho bwa wandikani kuringana na mutari munene wa mathabu antu baria bandikitwe skuru ino baingi nkirukia gicunci kia 70 ni ya Meru kinyume na watho abunge leo bakiologia arimu banene ba skuru ino gutigira kire wandikani buria bukathithika ni bakuthingatira watho na kuandika Kenya kuma ndurijo ingi. Try to make Meru look so a small city. You know, Meru is becoming a city very soon. Then you are saying it's only the only Merus who live there. Most of Meru, and I know Meru, there are very many other tribes. So do better than that. Don't insinuate that the Meru is
only owned by Merus. We have even Arabs, we have Luos, we have Kalenjins, very many Meru. So make it intentional. The story you are giving about Meru cannot be sustained because Meru is part of Kenya. And you also Meru. Not even that. I'm a neighbor to the college, and I know what she's saying is not true. Because even my neighbors are Luos, Kikuyus, even there's no Meru is my neighbor, and the Indians. If you are employing next, and if one retires, get somebody who is not a Meru. Even if a Meru become number one in the interview, go beyond that, because you have authority to do that. Thank you, sir. Yes. Amono skuri arime Meru TTC nielekerwe methoni ya bunge nyume ya skuru ino kwa kona ni umabotu miribwambe sakire moja miradi ya skuru ino ta muradi wa thondeki na wende bwa migate abunge bakido kagera principal wa skuru ino Daktari Faith Geshovi na kwelide kwino tumiri budoku bwambe seja mwingi. I think these people who are surrounding this good lady here are not competent enough to assist this good principal. Can you not hear what qualifications of these people, of those who are surrounding the principal? This issue of us coming here, the issue is brought, and then we are told documents were found later. We are in Kenya. We understand what happened. Principal. Mubunge Kirimango Shine akelidege principal Joe amenyera tagwi the skuri no kumano tongore bodoku. You cannot destroy what you found in the college. When you come to give us stories here, you want to stop them locally, you want to destroy, to do away with the livestock. You found those things there, and they're flourishing very well. And now you are telling us that you are unable even to account of the way the milk you sell, all those cows which are there. We are getting even Ken Blessed, Broadway, and many other companies from outside bringing blend in Meru. Nafu is there. And today you are telling us that you want to cross yours. Think twice. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi, Wakadhinya. Wani boy wanentere mwanya chege mbeno dhrobiti tenambere ibone kete kunu yana kudori baba ingi bakari bakyo lota machibonani nibo igera bakwita bakyo ibokuri obaringira myori barwa chobyo kyakari bakyo anende barirwa baritedira bakyo da kyonto bokumanya na wamuri bokumankadi cheguro gaidana ko mobunge wantere Julia State munenye leti kyoto kyamukari wendenende kwedira kyataira barwa yedun gatobu nakulikidia. Ni muthuro jwa karintere mwanya gicikone kegembe no thikure mubango jwa kweja na ibandikire bara batare bakujukina bara byo byorere jwitithitwe na mbere nwende joneka igutira ruo yo bichi che machibu ikura na kuraga ikubaringira mori jantere chekeni keno no wondie na thu akari bachuge jaka kwina inyene na inyume mantu jaja ito tangasiri tuke ya kwoja ibandike anikeno no anto bana tho twende kinyoro ena kibande kyurite engwete ni after polisi no to kibande ya kujorire na twekweya sibo na rero toringira meori atora kuringirwa thimo kume euro nende euro riu ni roto kuria atiri ni euro rara murungu ka ni euro ri kure kuringa thimo kete batu teka wa ibande toringa kura indretere ao ikebandra ntege bandra kuringa nombi dieta changamoto imbinge rwarimbo ne imbatera kwa dhondre na kebanda lakini sibo na rero otoringera moori na mwangaza yote ke to kwenele nombi yao kanto watereita na baredo nyimpa yao untu jabu no bubo ko jeri interechi antu beto ekiongo kore akari batigi na biure bibinge nkurukia machokio batura thiriti nya screw last year thaito tine ibande to apply nya screw na ito tete screw mwari okenda na thaito ari masibo boto sainira documenti tino tu nasio thaite saini chips bonde ne bari na report mantu yamwango ya narua endu no ntogwe thimu endri to eringero rukire bonde bari anteringa muri nte kuminya kethi ka wantu baba kuma Samburu kana ba umeteko. So I don't know the problem te kuminyanga bateba location chio ende batu turi antu bantu betwe itukwenda kumenya urorere kwero idio yaringa thimo antu betu batiasa inwe baro asia kuringa ibande itukwenda kumyane urorere ko okya kwethero obisie ye antu betu ni ya na ibande na obisie yere yao
anto bantu beto batomba kwethe abaingi yo bate ibande akwa rutere rwawe mubunge giciko kia Gembe North Julius Taitumwa akiaria ruga mwananchi arenda gioto gia kujukia na gutetheria ukona kibande kiawe na baruga ingi cho thirikari kubatarika mbere rais na wirati ibande bio yotheri uyu auke makwanda to na kuendelea ubunge kwa siasa ni antu bawitungathiri na ndeta itumundu watu ibo ibande ura kumbikia na ibendelee kuoya na baba bagera miuri na ibendelee baringira miuri yao Antonando Chaweru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobu. Ageno kuna tamunini wa Rais Professor Kithure Kindiki akiaria entere chekitu inaonekete kwaria mpithukiro na ndo ati karimi na arithi ibankamira nterio iranendi chithirite chiti anto 15 batete oturo akere Kindiki na ureti ya siasa kureka wikira wagagia kana kinyamanto yegi siasa kire okaria. We know recently there was a small but quite consequential security issue here when we lost some people in this county. I think just slightly over a week ago. Ni miario ya munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ari kaunti ya Kitui akiareria wagagu bo kariabura ko jeri ntereji ni arakurari na nkushanyo gatigate karimi na arithi bankamera na gotiga anto 15 batete otoro. And we are taking that incident extremely seriously as government. And I think it's a good place for me when I'm in Kitui to say that what happened recently in this county is a serious infraction on our stability as a nation. We are taking every effort to make sure that those who are responsible for the death of quite a number of Kenyans, we take action. But more importantly, we want to make sure that we don't have incidents like this reoccurring because they push us backwards. Akiromba siasa kweberwa Ntone Bobo. Let me first say that we should not politicize crime. That is the easiest shortcut to losing the war against crime. And for all recurrent crimes that keeps on reoccurring, whether it's banditry, terrorism, and other forms of organized crime, the easier excuse is the politicization. Akiuga ngogea thirikari negotigera kure na kuiganwa igategatega Kenya bonde. The position of government, first and foremost, is peaceful coexistence among the people of Kenya. Secondly, the position of government from a security standpoint is that the ever-occurring incidents of conflicts between pastoralists, farmers, and other resource issues that bring this kind of incidents, we must find a permanent solution. Kindiki na gukare kinya kire kigomano kia omwaka kia Regulatory Authority and Agency. Kanyene Kawero TV Mbeta Nele Wakithenji. Enjira yokeria kithomo gisio bunge katigani ya ismo bunge mporo wa borine thithiti na mbere onenkane babasare wandine mwanya chegisio kia nterio ya mwana mudhara na ngatha na kiogochwa kia mporo na ugite bonede wakatetherekia watetheire bonene kinya kunyolokia muchari murio yobisi Brand Kimathi katwe chio anabakwa bukathoma weni amen na bakura weni amen na bwaza ndigiri weni amen. Ni miario ya mubunge wa Tigania East Mporo wa Bore nyuma ya kuendelea mubango George kuja na mbasari kiria na baskuru mwanya. Wote wapeleke risiti nyumbani, hiyo 500 ipungue. Sawa sawa? Hiyo ndio kusaidia jamii. Kama chakula imeenda shule na wazazi wanatumia pesa ya shule ya kununua mahindi na marawe ya feed program, kama bwana Kevin umepeana mahindi shule na marawe na mheshimiwa amesema chakula iende shule,
wacha tuone hiyo mchango ikifikia wazazi. Turuwe bikarabi itachukuru. Maana tono tiere bwana Kevin. Retro return ya pia Korea. Pewa return ya chakula umepeana ngunia 20 kwa shule, ya mahindi 10, ya marawe 10, ni pesa kiasi gapi? Ingawanishwa kwa wazazi wote wapeleke risiti nyumbani, hiyo 500 ipungue. Ndio werana ba usumbura siari bakonoga na kurea bisi. Ewa ale mochiari wowe imana tano kana shukuru. Mubango jura jurugurire kanya gakwarire kithomo na gutegera itagaria rira gicigo bunge kiu kithukite gutegera kithomo. Uoru we muthomi namba 1 no daktari lakini urokana kamwe kamwakio onko oyo kinene mwiri ayo bathomethia utiko ndio kithomo kena mono itonga no muthini. Elimu ni ya maana sana katika community. Na mimi naubiri elimu miaka yote. Iromba nande ereke masukuru na siari kuthithia bora butigere kurekithia kithomo. Kwa jumla tiani hizi imeinuka. Nasitaki mteremshe. Ndiko na bwana binamia. Nasitaki mteremshe walimu na wakubwa wa elimu. Kwa sababu elimu atigania hizi ilikuwa imepiga makoti chini. Saizi imeanza kufumua, imeanza kubreathe ikiinuka. Kiripoti la Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Todo que está bien